So hello guys, welcome to my channel. So now jotono aini channel fai kamya payo. So friends, jong finally last video jong jen nailemo chini YouTube channel ni income singke abdi keno aro comment insi ono kiopi ha subscriber bai aboke BRU YouTube channel ni income. Okay, so friends finally angna no tinio bo video ni sak nai BRU chini jong joto simo bono jotono snio BRU spo ke bo music videos nawo ke bo vlogs ropono nawo bo chini music industry over keno popular and famous inke bini joto songs inke jong naye bari keno chayo bari keno khnatao inke joto no bini songs ro hit to so inke friends bong tini bini channel dim sindio bong breke income ke dong samsa income ke dong angna no bo video sini pura full details hak na nang pai thomon jornai to inke channel tang to channel subscribe ke tini bell icon on ke tini busko tre video mai sonmo pandawa so friends chini channel 900 plus ha inke daifrino now joto to sanang kruye ani channel subscribe ro kiye like ro share ro kiye to sa 1k subscriber daifrino karmo no joto no kabo inke joto su nang ano nang krumon joto no joto no khaksama mar video so friends indike jong nailai nai chini BRU YouTube channel ni income so let's start the video below Chrome browser open kenai friends nam phone open kenai di nang mobile phone open kenai mayo Chrome browser open kekino bodi ke open onai kenu Google thang search kedi socialblade.com ani already ro search kepai mato kenam pa socialblade.com here search ke bodi ke phainai friends naidi socialblade.com chung bini channel ni analysis pura nailai nai so friends am puila no sari nai BRU YouTube channel ni je income chung bo channel ni through nine is company bo je socialblade.com bo analysis bo exactly ongya mane real bini je income abla chung naimaya arfa chini kya idea chungrawa naimayo je kono YouTube channel ni income bromsa income kheto bini highest lowest income chung joto narawa naimayo arfa exactly bini income le chungrawa naimaya je kono YouTube channel ni bo but no rawa kya idea mai thane bong aro nunchi no bini income phayo hiya so friends chung nailenai socialblade.com thane bini channel ni moro chungrawa search khenai ke ro BRU hi sikheno bini channel ni mu phainai ke chungrawa BRU hiya search kenai friends nadiro BRU ang already search kemo tongo ke BRU yeno search kyan jingga nini BRU ni joto details tomorrow phainai so inke friends nadi BRU YouTube channel ro nadi bangmana tomar pa chung joto siyo BRU YouTube channel main channel bo hiya so inke chumbono open kenai BRU official no ke friends nadi BRU official no open keke bodin ke bini joto su YouTube ni details toma ro joto no e phainai so inke friends nadi chung bini channel ni muto siyo joto no BRU official inke tinin jorawo bung videos upload ke maka 195 videos total tinin jorawo bung upload ke ha inke bini channel subscriber inke followers po himayo aboke bo 51.4 ke inke 51400 plus tini jorawo bini subscriber ba followers oha inke bini total videos ni joto video milaya bini je joto su views phaimo total views ke bo 67,35,256 tini jorawo total views phaya inke chung pre na hanchi ke bini YouTube channel start ong moke May 7th 2018 no bungbo channel no start ke wo ke abo start ke mo chin la ye tini jorawo bini channel asun jorawo grow ha 51,000 plus subscriber ke friends nadi boke bini channel details fading ke chung tole main topic khobai thanglena main topic ke chini ke bini income YouTube channel ni income bini monthly income sa faidon chung nailena so friends khero naidi bini estimate monthly earning naro naidom eknam estimate monthly earning ke chung bono boto dollar se estimate monthly earning to YouTube ni to dollar se phayo gero $135 to 2.2k dollar 2000 plus dollar fnu e to chonora ke friends nam bono exactly hinge ta chondi chungro ni exactly le phaya bini po ke oroni bini 50% ba 30% se phayo inge chung phadi bono chung calculate khenai lenai Indian price okay sa phainai chini Indian rupees okay bini income sa phai chung bono calculate khenai lenai so friends puila ke chung bo 135 nos kang nai lenai $135 per month of binim sa phai ke chung bo $135 no Indian rupees o ken sa $1 ni ke 78 rupees I think to chole tong na ke 78 rupees be chung bono multiply ke 10,530 rupees bini income fnu yetong so friends inke nai bini $100 plus income jodi se phai hangke bini 10,000 plus YouTube channel through the income phayo inke chung bini bo 2.2k bono na hansi ke 2.2k means $2,200 se friends inke chung bono 78 rupees by multiply kenai ke friends nadi 1,71,600 rupees per month fnu yetong so friends actually bo bini boro je fnu yoma abul exactly lo nya for friends bini rawa chung 30% pono lasi hanke bini komse kom bo channel ni through ding bini income phaimayo 30,000 dole phainai I think 30,000 per month dole bini bo channel through ding phainai inke bung buska matre jodi se
sponsorship channel through the sponsorship rola to hain singke mini channel 50,000 rofo income phaimiu per month. So okay friends, now nai numbai khna BRU YouTube channel income ke na tre bus ka tre channel income nai ni chukha ai comment box comment khe sungmayo ang na no bodin ke details sai khna rinai the YouTube channel sa income khe dong. So nang po bodin ke YouTube channel create ke income ke mayo ke nang abo YouTube channel create ke ni rong yang ke ai ni channel lo videos snam ye timo to na abo check out ke nai mayo ke nang rong yang ke ba ai comment box comment ke sungmayo YouTube ni related joto su nang sinin chuke ai ni channel lo nang simene na no comment just comment ke di ang nang no joto su nani je daw tuma ang clear kenai YouTube ni through the break income ke onai break income 5 im sanjora chung income ke ma YouTube tre YouTube sudu videos by upload ke amani chung tre break income ke na YouTube de ang nang no joto nang comment ke sung ang ke ang nang no discount video wo sayek narinai. So friends tinin jorala asuno chung next video malai finai. So guys, I hope na joto no nukna chini BRU YouTube channel income. So tinio bong bo YouTube channel din podikan income kheto. So friends, now for no bodin ke income khen chuka YouTuber ong nes nong ke ani channel by krong tumayo ang YouTube channel income plus YouTube ni knowledge rito nang ani video no check up tan ke nong nai nang rong yang ke. So friends, now no sanin chupiu te wa ani channel 1k subscriber tak sa ke kare han boy tak sa nang khruya ano ani channel share ro ke khruya ani channel 1k subscriber kare di abang ke now joton boy ke ha giveaway tungnai ya ang sungya timo tomo. So ke tinin jora lasino chung next video mal finai na bodi ke trabus ko video man mobile ani channel no subscribe ke tini so jotono khaksa.